Tala falava e le isi le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le laumua I Wellington. O le tala mua ua whaia se whaai unga la o whainga luenga o le whalenga o si aile alamini le TY Point I le moti sau te na ia whaia sa lātou te te mata o fia lātou ngā luenga e amata I le so le asonga fua le nei le aso whao me lua awhe luas fuluma le ono. O le nei whaai unga o whaia ina ua le manuia tala noanga I le vāma le company o le Rio Tinto lea e pū lea ia lea whalenga o si mea tele e winga I o lātou te tongi. Sa ta ua I se ripoti le uni o le E2 o le nei mata upu sa amata whaatala no mai I le vāma le pūlenga o le Rio Tinto I le tausanga I lua awhe luas fulwha. Mai o mai la I le teiminei e le I maua lawa I se tonu mautu. Na whaailoa mai fōi le whaatonu o le uni o le E2 o Matt Danaher. O le mataupu au tū o lo le maua I se mulienga, e haafi ai le a ia da tau o tangata whai ngā ruenga, e whai ai a lātou whonutanga ma whaapoto po tonga. Na ia tā ua e tari tonu le uni, o le musu o le company e ioe I le tulanga, e atangi ai la lātou de te I le whaia leo se uni a tangata whai ngā ruenga. E le o mana o foi le company e whaia se malienga tu whaatasi ale au whai ngā luenga e pūle aia lātou ngā luenga whai de tonu o le company. Ai fōringa mai e mana o le company le nei ia wha wau pēa o na whaia malienga te tōtasi I le vāma te kata whai ngā luenga uma. Ina ia whai ngō fia ai o na pūlea ia ngā luenga ma tāo fia ia le aia de tau o la au whai ngā luenga e wha leo ai ni o lātou langona ini mea e mana na o iai. O le amataina lai le so o se te e takata whai ngā luenga o le TY Point o se ngai o inga ua wha malusia ona o le maua o se mlienga I le vāu I tū e lua. Sa wha ilo mai fo I le wha tonu o le uni o Matt Danaher o le company ala mini le nei o le TY Point o loo iai I se tūlanga le leitele I ana mea tau tupe ai mai se mai maketi wha le vāo mā lo. O le tausanga o mawae ruawe luas furulima sa mawai se la tau tupe wha asili po se polo fiti e se fulu piriona Tala Amerika po o le se fulu fitu piriona Tala New Zealand ina ua uma o na tutongi a la tau la fonga I le mā lo. Mai se fulu maletasi piriona Tala sa whai aitu watufanga mo le au whai sea I le tausanga na te nei. E tā ofi le uni e matua tāla whea ngai lava o na maua e le au whai ngā luenga ia se vaenga o ia wha manuianga o le company ala mili le nei a New Zealand le TY Point Smelter. E tu sa e se lau walu se furu lima le au wha inga o tangata whai ngā luenga o sui awai ia o le uni o le E2 o le a fia I le te ma le tau fia o ngā luenga I le so whapea ai le aso lulu ma le as foreile, whapea ma le aso se fulu o le masina nei. Ua whanga solo le teimi nei, ona lauli liu ma sue ina au ili, ele matanga luenga o whaamisnonga, le whainga o lo o lango inai ele malo I tangata e a fia, ona o ni sori ngā tulafono I le tonu o le tunu a toa. Ua tu ina tu itua ele mtanga luenga se pepa talo sanga tusia moni wha mtalanga le request for information po le RFI I tangata wha pēma wha lapo tohonga e wha atino ina au nanga wheso swani e langolango ai tangata e mawhatia mawhaina ona o ni soli ngā tu la whono. O le wha moe au tu ina ia mawai se maanga a toa I le whainga o lo whaatino ai ala tu au nanga. Ai mai se o ni vaenga e mo mia o na sanga whaale leia I le lumana ai. O se lipoti ale wale swasa lawa New Zealand a ta wai e whapea. O se teimi mua le nei ua whaataro sanga ina ai le mtanga luenga o whaamisnoga. Ia I tu a inga o whaamatalanga. Mai na whaali e whapea. O le a whaao ngā ina le mtanga luenga ia wha maunga ma whaamatalanga. E wha mao popo ina mai I le suenga e wha tino ai ia ni swinga mo le sanga wha le leia o ia au nanga I le lumana ai. O tali o fasili e pei o na tu ina atu I lea suenga
o lo au fi ai ma le whaatino ino ngā luenga whesoa soani ia e le o whaatupe ina e le malo o New Zealand. Ua whaia le nei sua suenga ale mata ngā luenga i le taimi ua tū la lata ai o na uma ia le whengainga o lo o ngā lulue ai ma le whalapo tonga tū ma o ti ingo o le victim support mo le langolango ina o te ngata e hawha ina ona o soli ngā tula whono. O lesto na ina te anei le ana amata wha mamalu ina i le tula whono ua tapu ai ma ua whasa ona toe whaonga ina i le tonu o whale e no nofo ai te ngata i New Zealand nei ia ni paipa ma ni ngutu paipa e ono lamatia ai le sua vai tau mawha mai i le pulu po o le let. O lea tu la whono na mua i whaatu langa ina mai a Novema o le lua awhe lua sifuru lua e le matanga luenga o mea tau pis nisi ma ngā luenga po o le ambi. Ai o lea whaatu a wha mamalu alo ia mai lea stona ina te nei lea so lua o le masino me lua awhe lua sifuru ono. O se fuafuanga ina ia lava ai le teimi e whai ai ia swinga e kompani fo fale ai mai se o la tau e a fia i le matata o le palama. E le o a fia i le tūla whono le nei, le tūlanga o fale o lo o iai i le teimi nei. Ai o ni swinga e fia whaia i se fale, ai mai se o na paipa mo le suawai tā mawha, whapea ia fale tā ele ma senko fulu lima, a to ai fo i ma paipa mo masini tā lava lava, whapea mo water heaters, o le a mana umia o na usita ia lea tūla whono whau. Whaai lo mai elements tā o ngā luenga o fale o Chris Pank, e tā ua tele o na mauti noa le tūlanga saonga le mua whale e no nofo ai tangata, mai a whaina o le ona e maua mai i le pulu po o le led, i le soifua malolo ina. Nei e tā ua o le whautuanga wha le soifua malolo ina, wha le vāo malo, o lo o wha mamawhaina mai ai, o le tāo fia o le wha o ngā ina o paipa, mai isi mea e ngā o sia mai i le pulu po o le led, o se whai ngā o pito o i siri leo na le lei, e whaititi ai le tūlanga la mati ai o le soifua malolo ina o tangata. Ua whautua ina le malo New Zealand e se whaalapo tonga e tau la mua i ngā inga mo se file mu whaale mao malo. Ina ia te ena se whautuanga le malo Amerika e whesoa soani atu New Zealand i tau mwhainga e toe te tala ai le vai nuu o le Strait of Hormuz i le whangaloa o Peresia. E pe ona sila fia o le vai nuu le nei ua tele ina taponia ma ua poloka ai le malo Iran ia le tūlanga o whe malanga inga masani o waa suau ma isi waa o loa taru mai le masina o Februari le ua mafua ai o na taumata ia le tau o le suau u le teimi nei. Whaelo mai e le suiso upu le whalabo tonga o le Peace Action Wellington o Valerie Moores e manatu le latou whalabo tonga o le a fia ai o New Zealand i se fuafuanga ale malo a Amerika e ono whaawinga ina whaapea ua ioe ma ua langolango ina le malo New Zealand i le taua e pei ono whai ai i Iran. Ta ua e Moores e manatu le latou whalabo tonga o Amerika ma Israelu e te tau na pau tonu iaia a fianga o le taua ma Iran. Ona o ala o se whainga whaasanga ia Iran le ua mafua ai lea whaafi tāuli. Ua uma ona whairo mai e se suiso upo le minsta le mai whafua New Zealand ia wawasa mana ia Winston Peters e moni sa a wina mai le malo Amerika ia ni whaamtaranga amata e tusa o le mata upu le nei i se whesota i ngalo ia le wā o malo e lua. Nā tā ua e whapea o le teimi nei o lo iaini fasili o lo fia mau o iaia le malo New Zealand ni tali a o le whaia sana whaai unga mautu e tusa o le hea tālo sanga mai le malo a Amerika. Ai o le whautuanga mai a Valerie Moores ma le Peace Action Wellington e le tau le malo New Zealand o na whaai loa lo na te ena o le tau o Iran ina ia mauti noa ai e tangata uma e le ai se a fianga o le malo New Zealand i le taua e pei o na tūla i mai i Iran. Ua whaelo mai e le company o le wana and se de whapea o le uto e whaale leia i le whaale tonu le na mafua ai o na motu sia la tau o nanga tau whisa o ta inga telewawave
whaapea ai fo ima au nanga whaapea a le company o le 2 degrees i le whai unga o le vai aso. O whisota inga i lunga o le internet, whaapea ai ma telefoni whea mea ai, na motu sia maa whai na ona o ia wha le tonu, mai sa hawhi ai se vaenga tele o le motu i saute, whaapea ma le vaenga pito i lalo le motu i mātū. O le ai kalai estete, whaapea le lau mua i Wellington sa tele i ai whisota inga ia na motu sia ai au nanga le 1NZ i le tai au le sforeile. O se whaaringa mai le pule sili o le company o Jason Paris, sa i tau ai o le nei whaale tonu na mafua ona o se siama, se bag, na awhi ai se tasi o polkala me computer, o lo o whaonga ina i ala tu whisota inga tele wawawe, mai sa omi se taimi na mana omia e toe whaale lei ai. Ele ngata i whisota inga tangata teito tasi, ai tele fo i pisinisi sa wa pe nao na motu si ai ala to whisota inga ona o ia whaale tonu, ai o lea ua toe fo i nei tu langa masani, ina ua oma na whaalela ia whaafita uli. O lea ua te tala i le ai o tau pō, ia se whale ngau si mea whau, e ngau si ai le whaalelei ele po le fertilizer, i se whainga ma se awala whaatekonolosi, e whaaititi ai le awhianga o le ea ma le si o manga. O le minister whaatoanga ia Todd McGlay, na saunoa i le sauninga na te talalo i ai le ati na e fau i le asforeile talwai. Na whailo mai e whapea o le whalengau si mea fau le nei e whaonga i nai le malosi o le usa po o le geothermal energy e ngau si o mai ai se whaalelei ele e mawhai o na whaasolo ai le whaonga ina o le kesi po o le kasa o le nai toro sene i se whainga e matua tu ui titi ai ni a whaina o le ea ma le si o manga. Whali e whapea o le tu ai ngā atina ai o se teimi mua le nei o mawhai o na whaatino ai i le tonu o New Zealand. Whailo mai e stasi o la o whai bisnisi ana lea atina e whau o le li ingo ia Bruce Smith. E whapea o le whaalelei ele e ngau sia mai i le nei whale ngau si mea e whaasolo solo maalia i le tonu o le tonu masina ona whaonga ina le nai toro sene o loo au fiai. Ai e le whaonga ina i le teimietasi, e pei o le whaalelei ele po le fertilizer masani o loo iai le teimi nei. Ta ua hoi e Smith o le fertilizer faule nei o le awhisoa soni tele i le au hoi whaatoanga e le ngata o le supply ai o le tau o whaalelei ele i le lumanai. E iai se whetulele po o se comet e le iwa ai o mua o lo o mawhai o nei loa i le vani monimo mai le i tūlangi saute po o le Southern Hemisphere o le tātou lalolangi i le teimi nei. O le whetulele le nei ua whaingo ina Sainisi o le C-20355R3 Pan Stars. O le amwhai o nei loa i le vani monimo i lunga e o New Zealand mo leisi vai aso atoa o lumana inei. Ta ua i se lipoti le wale sfasa lawa New Zealand, o le taimi le lei e mawhai o na i loa ai mo manino le vaai i le nei comet, o le tasi le i tū la talu o na ngoto ifo le la i le fiafi. Whaalia mai e se sui o le ofisa o su enga o le vani monimo le te whatu start home e whapea o so se vaenga lava o New Zealand e te tau ona le lei ma manino ai i le sila e ilunga o le langi i le nei whetule le taimi o le tau o fiafi. Pei tai o le tala whatai C4 po o le West Coast e manatu o le vaenga o pito i le leilea e mawhai una mai mo iai i lea whetulele. Whailo mai e Sainisi e whapea o le comet le nei e ta i se lau fitu se fulu wafe tausanga whaato a o maile na taumusanga i le nei vaenga o le universe o lo o iai lo tātou lalolangi. I tālonga soka le tupāta mai tai i le taumusanga o le A-League o lo whanga solo na whaia ina le aua Wellington o le Phoenix i le la tālonga ma le aua Brisbane Roar i le Sā. O ai o lea tālonga na whaia i Brisbane e lua le Roar ai tasi le Phoenix
Mai o lona winga la, e tasi le ai le ua sili ai le Brisbane Roar e le Phoenix ina ua uma le vai mua o le semi-final. E tatawai i le aua le Phoenix o na tele ni ai e malo ai le Brisbane Roar i lona lua o semi-final i le vau au lua le o le awhai mai i lona malai porirua i le au sa o le vai aso nei. Ai i le vaenga o li i ua whaamuta i le au soka au kilani le Auckland FC i a tau mwhainga le aua me le pone e pui le la tau siompini mai le tau sanga taruai ina ua manu malo au kilani le la ta alonga i le asto nai. O lea malo au kilani ua saho atuai i la tau i le vaenga o le semi-final o le A-League o lona nua i le o tau sanga saso ua o ai le au kilani i le semi-final. Na tutusa ai o lea ta alonga e ta itasi sikoa o na wha au popo ai le o le taimi peitai na iu ina whaia penalty kicks e sue ai le au e malo ma manu malo ai au kilani. O le atari malo la le au le nei au kilani le vai sa nei i le au le Adelaide United i lono malai au kilani i le ta alonga mua o le semi-final o le ta unsanga le nei le A-League. I kirikiti wha ale vau malo ua tutusa le series o ta longa pupu e ta iluas furu ova i le vau New Zealand o Bangladesh ina ua malo le Black Caps i le ta longa lona tolu i taka i le sa nafi o lona lua o ta longa o le series le nei i le ima whaia na whaia ona o le timu ai o le ta longa lona tolu le na malo ai New Zealand na wha pupu i le ta i se furu lima ova ona e lata i le lua i tu la o tau fia i le timu. Na da tā mua Bangladesh, maua o lātou ai e se lau ma le lua, ea mai na tuli ai e New Zealand, maua le lei ai i pe wha, le la ua tutusa ai le series e taitasi ma lo. O le whai unga leo, telefau.